you know aliki kadu. Wat anga kofuto, utanga mo ala follow. Dafa piwet mai kisi barki sa vo in boto, barka mai in boto ho. Plus de gonia pompu ben pompe aussi surtout. Ti de eu pe ki chopete. On no mema ki chopete di de mai chau ko ya. Kan de 20 wet man no manga 100 barka mai in boto no masek. Ti de eu singe pompu fa o ki e ki bala, wa shata you e ki bala, ma the enemy, a tutu enemy no sabi. Ye ka bala fina ta bi te ta kamaja o block man, lo bi o block man. Yo kiama. Amaja na enemy na bala jate. A tutu enemy ale masadi do sa janga de sama fi. That's right. Morgen. Even, geef maar even een minuut van je. 1 minuut man. Hoe gaat het met je? Hoe heet je? Huh? Shenigua, ik ben Gabriel. Hoe oud ben je? 18 jaar. Laat me wat vragen. Hou je van God? Of heb je een Bijbel thuis? Geloof je in God? Je gelooft in God. En wat heb je allemaal geleerd in je wandeling met God? Huh? Zoveel dingen. Maar je kan me een voorbeeld geven, toch? Dat kan ik van je leren misschien. Wat heb je geleerd in je wandeling met God? Geef me een voorbeeld. Oké, laat mij anders vragen. Hoe is deze man? Jezus. Oké. Nou, als ik je zeg dat nergens staat in de Bijbel dat Jezus op die man leek, ga je me geloven. Omdat ik het in de Bijbel ga lezen voor je, dat Christus niet op deze man leek. Huh? Je gelooft het niet. Dat hij Christus is. Maar je zegt, ik heb je gevraagd. Het is gewoon een man. Van de film. Maar we gaan in de Bijbel lezen hoe hij werkelijk eruit ziet. Want met de valse Christus komt een valse boodschap, een valse gospel. Geef maar tekst dat hij. Dan gaan we een vals Christus, een vals gospel komen. Begrijp je? En de wereld zit vol met een valse gospel nu. Omdat na Amandisi hebben ze gepredikt voor ons. Dan komt hij met een valse gospel. Begrijp je? Huh? Niemand heeft van me zien? Oké, we gaan het lezen. Blijf samen, brother. Big man, pap you. Waar kan je ons aan even nou? Waar kan je ons aan? Wat 5 minuten? Wat sang? Lukos ap sang ade barafu na pikisaro na to dat mo sorry for ina buku. Takai ko for ina buku. Say de ma do de sanda na ngade smaf uno. E follow? Say abi. Ah, ele sing. Abuku fu to ikoreta elo ferfir. Because if we suma be come and a preek you a try Jesus. As iemand kom en andere Jesus prediken. Disi we no be preeki. You see the apostle no be preeki. If we kisi wa try ye. Kisi wa try ye. Takwe lolo itak tongotal. Analof kado, lazy. Disi uno be kisikaba. If we trabu nyusu, disi uno be teki, dan umbe sa hori pasesi nanga hem. Si, mano, ako nang oher tra boskopu. Wana een vals Christus de ma preki, sa de apostel nooit be preki. Kom sorry, a Christus sa de ma be preki. Dona openbare 1. Abuku voor openbare 1 vers 1. Dat is sorry kring voor Jezus Christus. Ja, precies, niemand heeft hem gezien. Maar hoe ga je iemand ophangen aan een kruis als je hem niet hebt gezien? Huh? Je moet hem zien om hem aan een kruis op te hangen toch? Huh? Ja, fantastisch hoor. Ja toch, wat in shaman, go naar Johannes 19. Go naar Johannes 19 alvast. Sape de ma be wipa ma de ma be foma man. If you know sure, if you sure man, if you not sure man, you know ma wipa ma toch? Big man, look at you. 1 minute. You know I can say 1 minute. 1 minute, number 1 minute. Go. 1 minute. Ja, babe. Bede rasa ne. Ai. Abuku voor Johannes 19 vers 1. Dan voordat de Pilatus met Jezus en hij bij voor hem. Abe voor mij. Jere? Ai de brada me. Ook al kim jij. Sei sa. Ai go toch? Zo aan denken van slavernij. Ja, tof terug maar weer ja. Oké, maar dat zei de denken wakati bona. Oké, dan we gaan ja buku no go lelu. Wan sang. Ala da sang yang uga sama de passato. That's right. Koya. En tanga no abi gevolgd dat van we move van we denken van we libi.
depressie. Sai de dingi we somoko. Na depressie sawabi. Tak boy atanga teong. Min puma ma nyau susa mama de yong. Il faut santo. Artestan sa banka ma bi concentre stress. Omdat asanya afgevolgd tapu ete. De man poko eke asihon. De man fika utak ei. De man freino. Lezen. Abu kuvu Deuteronomium 1 vers 1. Disi de dem wortu. Disi Moses betakiki heri Israel. Dis na de wortu sa Moses takanga Israel. Israel na volk fu gadu. Dan lezen ya buku sa gadu betakanga people fu Israel. Lezen. Deuteronomium 28 vers 1. En asa passation. Dat u even sa arki fin na laste fu masa yugado. Fu si. En fu duala em commanderi. Disi mi commanderi utide. Dan masa yugado. Sa set you hei. Na tapu ala volk fu gron tapu. Na shweli sa wanga gadu meki. Amata ke fi holiday commanderi mi. Dan me poti hei ala def ta volk tapu. Maar no aliki gadu. Vers 15. Vers 15. Ma asa passation. Dat hij heeft no arki na dat stef fu masa yugado. Fu si. En fu du. Ala em commanderi na em wet. Disi mi commanderi utide. Dan ala de fluku. Sa kom na yu tapu. En hem sa wini yu. Na shweli sa wanga gadu meki. Una inasta volk sa de face to face anga gadu meki wan shweli na bergi Sinai. Moses bede afkatifu. Je begrijpt? Uno na inasta volk, no ata volk no matak ay wanga gadu meki wan akorderi. Uno Israelite de baka manga de ingi wang. Ne uno holi sa wanga gadu meki. Sa wan kunu, sa wan fluk. Sa wan matak wan fluk kwa utaputo. Sa na wan fluk, na positive of negative. Negative. Jukato ngota kan kunu. So de te jani sana ya je kan kunu ja baka matapu yo. Werkelijk wat kunu jou tapo na tubo ka wet fugado. Je moet staan politie aan de kunu. Go direct naar 48. Vers 48. We dan, you shall deny you fianti. This is mass assassinate against you. Kadu say if you send it against you want, you know aliki kadu. Wat anga kofuto, utanga mo ala volk. Da fati wet mai kisi barki sa fo nyon boto. Ba kama nyon boto hon. Plus de gonia pompu ben pompe fo si sutu. Ti de you pe kisho pete. Ma no mema kisho pete di de mai chayu ko ya. Kan de 20 wet man no manga 100 ba kama nyon boto no maseki. Ti de you singi poku fa o kiu egi bala wa shata gi egi bala ma the enemy a tutu enemy no sabi. Ye ya bala fina ta birte ta kamaja o block man me lobi o block man yo kiamang. Amaja na enemy na bala jape. A tutu enemy ale masali do sanjanga de samafi. That's right. Makadu na isene fugo feti no no. Gadu ataku dai ko na discipline do be boko. A wet no holy. Listen. We dan, you shall deny you fianti. This is mass assassinate against you. Na ini angry tem. Na ngadri watra. Na ini soso skin. Ala sansa wa fanu do ta folo kwego. Pe ba nyate angeki. Okay, pe ba coast. De coast wa mete Africa. South Konde, China, ya bal fo ba kama Konde, ala de coast we. Onda tamata ki yo dini de enemy for you. Anga ala sai wani. E photo ansama fi te de himbeli ansama. Ba kama na beli pe photo. Erkano ana ba kama beli pe. Ibe hiana ba kama beli pe. Masana tandara ma bian panisi beli pe. Area do akarabi Hindustani beli pe. Desne isabi de beli pe. Ba kama na beli pe photo. Ibusa ala sawa bi fanudo de tama wego. Wani siko de ma ogwa siko. Ala sansa wa bi fanudo. En atendi de sama fu beja safu. Na mabegi nyang, na mabegi kosi. Yama po akecha ineki da tonta kisefe woko dai bai de kosi fino anga ala sansa ya fanudo. Ibusa lazy. En na mankeri fu alasani. En asa potua isi roko sani lot yu neki. Teleki abesa figi yu puru. Yeah, ama upotua isi woko sanya ineki. Chama figi pu. Sama ibodula nga figi pu. Ha? Los faki. Ama figi fu stampu ino sa mosa mayu. Sa papa to uchi singire pura isirketi na uneki. Mane mai kiro ang asiste. Atendi mapua keti. Bei forwe kisi wa pokai. Of wa yapi api. Ye poto keti neto. Oteo lusa yapi api de. Of oteo pako igya pokai. Tako gwenti. Dat wat ik baka man ko gwenti no wreed. De ma temi te copy crow lora. Aso de mai kai uno nigga. Boy. Dat de ma temi poti. De ma seka poti tak. De ma bagi askoro. Ala visino go askoro. De ma oleri in de black movie tak aso e moli wan go ni te so to tabaka man. You sang iwe ibu kon on do gogo. A TV de mai lele al de sande tok. Rap music, gangster rap. Baka ma rap poku no bede tak yo singi fa yo ki bala. A bede fa de school to be from baka ma America. Kukus Clan de ma be ki baka ma anga wa de bon. Do be rap tak na rebel music. Ma ti de sa singi yo ki abo ange mange pa
Me like de bitches. En dat was niet op. Hoe ik volk weer voor niet op. Omdat 1983 kwam wit maski van eerste gangster en pokoe. Ja, lang ik aan baka man. Ja, pa ja mau me mon tak singi so aan pokoe. Ja nga de heeft idee. Dancehall music, rap music na van ook you save. Je verstaan? En dat de man ba you teke. Je verstaan? Maar dat on taki. No, comme so you sa me casually. Hoe doe me casually? Sa polia sani. Gonna vers 15 maka. Dit op 28 vers 15. Maar sa passa zo. Dat hij heeft you no arki. Na dat stem voor massa you gado. Fusi en fudu ala hem commanderi. Dan ga je wet disi mi commanderi you tire. Dan ala dem fluku. Sa kom na you tapu. Zie? De commanderi nga de wet fuku. Aliki dan burucho. Blood. Aliki sa me kasa anko poli. You are holy de wet nga de commanderi kado. Tire day. De mate itak nya maya Jesus. Mana wan leader. Omdat amaya na ile leader commanderi nga de wet fukado. De man holy ay ni sondu. Taba kama itaundo. So lang out ay ni sondu ay kwata punoi. Ika se le met topu iwan ondo de Afrika. Bauta be abi flonto. Dadelijk bravo lontu. Onsa chantaki. Dadelijk chan op poto opsporing gi bravo lo lont dadelijk. Dat wat ak da mo klari baka. Iso me money abi pide di o me money pide di abi. Asoto no no to. Ay nya wet man kingdom you know rise up. Wa bi tai kona gadu fa Bible baka mai amana baka mai amai ge you amai ge mi. Dat te man olelu. Daarom moet je op je van dat je denkt, hey, nou weet maar, ga doen. Alles aan boom, nou weet je. Alles aan die taku na baka, dat is maar lelu. Maar mo boom die wakago tapu na baka, maar de Christus. Kom lezen gamma. Openbaring 1 vers 1. Dat sorry klinkt voor Jezus Christus. Dus ik ga op hem. Voor sorry hem die nari dem sani die moest passen is essie. Zie? Dat sorry kring, go naar 13 direct. Minder de CB kandidati. Vers 13. En dan minder voor hem CB kandidatiki was zo bedeleki zo peking. Mini de CB kandidatiki, quoi? Dele de kandidatiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus zou je lezen, hoe te komen met een schets vinden. We lezen, we maken een schets, oké, CB kandidatiki. Maar, amaya nooit de maar zo lang als CB kandidatiki. Nooit. Dat wat ik die zou aan leekaba. Lees godo. Si be weri wa cross de leki en futu. Nanga wa go to cross ilo to en borsu. Hem hete. Nanga hem wiri. Be weti leki katun. En weti leki sneeuw. Sa wa takape. Ede ange baiba, ede wi ange baiba. Be weti eke katun. Weti eke sneeuw. Tu sa ya takape. Sa ede ki ataki. Sa ifusta. Mama mi fe anti mi leisa kama mi enemy to. Want fai kai lobi fe anti namo. O kon ina ilugo pe anga tigito. Ama sapta e mi kon matigi nya yon. Ma uba kama na ifusa ta kwa de tama nyang. We go pe anga de ma constant. Ifusa da de ma nya constant do eto na ifusa. Ayudo no fu dai kwa kadubaka. A Christus hu na ba kama. E mi saki ge Christus mi na ufufuyu, mi na uleki, mi na usukuyu man. Ya fusta toch mino ko kiyu mino kai mi enemy. Maar ik mile tak na maya gadu. Da alaba kama sa meshina mi enemy. Da wet macha mai pasa e maya gadu ye milo ba wet maya. Pero na mana DTB di gadu pucha gonta pu. Di fusta? Ma aquele que diego na maya se ka impoti. Noite manote itak na wet mana DTB. Amaya ekten na Caesar Borgia, amaya ba un batiman. Boy fu post de 6e. Amaya be me ke pikangi e gissa oktu. Dat on tak we dini un batiman. Desa ma je dina wet ma na batiman wet dini weke ba kama ma Bible ta kama na ba kama lesi en hem futu bedele ki fini kopro disi de be prong na inwa onfu e futu tem shala upata futu ya bena na sefi kleur fi yisi kinto i fesi na tum sita kleur ke pata futu da lesa skifi en hem futu bedele ki fini kopro ma futu de ke fini kopo so kleur fini kopo abi bruin ja toch. Uko ya. Uya nena fini kopo. Poti anako. Bring it out. Ana se fi kleur fino. Ifusa. Dus amano kande amaya. Uko ya na ipasto. Amaya aguski amabi.
Sab de agu tok, de Ross agu. De Ross agu. Gadu pikino kan gay agu bia, and I woko. Ifu sasam taki, gadu pikino kan gay agu. Te gadu taki this na mi people. Gadu o meke amo moi follow gen sefi. Sana amo boy follow di gagon tap. Huh? Fade ma efe left taki. Yeah talk. Just te gadu o meke on people gen sefi. Amo moi wane na wan de say gay gadu. You sang? Ik te wa mai meke bangi talk. Da mo ta emo meke on bangi special game sefi. Ama take extra te fu se ka bangi thing. That's right. Dat gadu do tak e follow ki ami follow. Nyama teke te nyama se kau. Lisa last pisi waka. En heb futu betele ki fini kopro. Disi de be prum na inwa onfu. Ti bom ya sanja ino onfu sot kleur ay kon. Ti ala sandi potigo ino onfu ali poa. Ay komo lekto fay komo dungu. Ay komo dungu. Dat wat akama no beno an wet man. Asaya na wan lei. En ala sandi bikina nga wan lei. A hito ligodo na wan lei. That's right. You sang? Te su kwa o mai pe gudu ma gya frau. Ifenya o manaki. Bakade ye ko gudu. La se poti ma yetan. Bakade as my kostak boy ma akoli ma mana no amoni. You start out. That na sansa de ma do an de ma kolu fa na fabiki. On that sang u bo ko wet fugadu. En sa de wet fugadu. So to wet fugadu isabi. So to wet fugadu isabi tak hey, this na sambele li fa na chimate. De tin khabo de na wet tu. De ma kan khabo de u. Sa sabis ay ya makki sama. Ya mak fufu. Ya mak lei. Amaya kai be na di kaba. Ma de lai. Ha? Ya mak somoko. You see? Ma de lai. Be for we nyagu, pingo pakila. Gata fisi, sa. On rein met ya mak nyang. Dat ski venya Bijbel ook toe Leviticus 11. Okay, loko, I went there. A nummer ja, dena bakase van flyer ja. Dus if one Sunday heb kon je bel, want im sabi de wet, want zolang we boko de wet, wat hij ja se struggle. Oh, van je gwa woko ja, allow mij woko. Maar nu kies het ook no. Oh, a sabat fugadu. Dat wij woko na sabat day. Die de na kina de ifkadu. Je verstaan? Want dat na de kina de ifkadu be boko du be ja in Jerusalem. Daarom de se loko eke slaaf. Dus die de na de die wordt tot dat mim kengino. Kolibe ke fakaduani. Want sang. Ala ta volk ke gwa woko ma au na ineste volk say mo hostel fu gwa woko ala sa ta foral. I vous sata. De tama ya bi de moni don. Ama se li on jali fenta ka mo pota moni abangi. I vous sata. Sata. Die de na kina de ifkadu a sabat. For you vanaf die uur we go gather in de gemeente nummer 22. Dat pe o lerimo aba de wet fugadu. Plus monde, if you free IT monde neti e konasco e ko ngai Bijbel of we lelita e dis saski vira fayo de wan man. On sang go ta puno leli form de wan man. A Bijbel leli ala descende. E fusa, yes, u te ke safe na woko te u kolera wortu la ustak sata una woko na kina de ifgadu. U te ko bless day. One number de neta why special. Veilig thuis. Je ziet, dis na woord of gado sa we preki ala satra. Leer te para fusuma na de volgens a Bijbel de saf unu. Gima sani, say bagi. Say be what up. Okay. Game sani no. A waarheid to make you go free. Johannes 8 vers 32. Hey, suma boka. Johannes 8 vers 32. Je ziet, dat na sa de bara Israël vereniging Christus se tu. Masang, gronta pulo ba dungru. A dungru de lobby de no loba leti daarom de no ma forsta unu. Lees. Abuku voor Johannes 8 vers 32. Onze sabi da waarheid. En de waarheid zal make you kom free. Je ziet, a waarheid om me kabla kama ingi ko free. Maar no lo de wan cirkel draai den ta ko free. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity.
Be strong in the Lord. His word. His word.